नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगो जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खला बोला दुठ्यागु ज्याजो उडा समाज न्यबोया ठोख उडा स नेनेगु लोमंका दी मते हरेक बुधबार सुतेशिया जता इया बुखा लिपा उडा वर्ग द इना तचोय वैचंगु बिदि व्यवहार्य त कोपालेगु निम्ति सकल उडा वर्गयत ठुबु बुडा निंका जना साक्षिन ठुकियात नाला काई ढैगु पलसा कयचन बिदि व्यवहार ढैगु उडा परम्परा सभ्यता व संस्कृति छिंख या नचनगु बिदि व्यवहार यात अर्थ ठिका संस्कृति व परम्परा लेंकाटे मागु लेंकाटेगु मुआगु टोटा छेगु या मामा ठा परिमार्जन या नगने शुद्ध उडाटेगु बिदि व्यवहार यात समृद्धित यानते आधुनिकता या नामे विकृति मया ई कथन नु पुस्तायत लुएक नालकागु नु व्यवहार यातन परम्परा रीति मशंक नालका उडा समाज आर्थिक रूप मिश्रित समाज जुगली सकल उडाटेस हरेक आर्थिक वर्ग न नालका अपुगु कथन नियम दैके व्यवहारिया बले सम्पन्नता या आडम्बर मवेके अनापसेक आर्थिक भार वैगु ज्यामया मचा बुसाने से ई पाटकय व्यवहार कहे लस्ताए जाखन जोगली लस्ता पंकेगु न मनुया स्वभाव खटैगु लोमंके ठाउँ या ई लुएक ई या बजट या कठ जुठा टक अपुक व बजा इलंगाका विधि व्यवहार कोचाके हु पाके बिचाया जजलपा युट्युब च्यानल हो फेसबुक पेज पाखे नेना दिया चुंगु ज्याजो उडास एपिसोड पेस व निन्याउया जि ज्याजो न्याकामी सुम्या स्थापित व उडास टीम पाखे ज्याजो नेना दिया चोपी सकल भाजु मेजु पिन्त दुनुग्लनि से हना बनाना प लस्कुस तेसना चना न्याब्ले थे थाउया ज्याजो या शुभारम थो नेपु सुंगु थो जोबन छंगु लागि ख थागु मेना याना चना छिला नेपा देशको देया तत्विला जिगु छिला नेपा देशको देया तत्विला छंगु जिल्ला रतन छंगु मने जितन जो वन छंगु लागि जो वन छंगु लागि जागिर
Napaya pilasa sau thuku tangkan thebatu Napaya pilasa sau thuku tangkan thebatu Chimkha chen ho macha chathen jama magudu Ojo ban changu lagi kha Ojo ban changu lagi kha Moni balle swako kawo chene tree nali swa Moni balle swako kawo chene tree nali swa Amr shanga ye mate yote so jimi ma jo changu lagi kha jo changu lagi kha Chanta adda paas ya nabi Sampati takko chanta adda paas ya nabi Jathu ke thu ye mwacha Mukkar chama tayabi Ojo ban changu lagi kha Ojo ban changu lagi kha Sangu pashe sina wedi nokar jakar shune mwa Haku pashe sina wedi nokar jakar shune mwa Newa tuya maidu kita aji tapuya mwa Tojo ban changu lagi kha Tojo ban changu lagi kha Newa thaipi newa heji maya daya kakkandu Newa thaipi newa heji maya daya kakkandu Chigu manti e maya changu manna e hedu Ojo ban changu lagi kha Ojo ban changu lagi kha Changu pala aku sana mala changu tulhani Changu pala aku sana mala changu tulhani Aku sina tilang kila pahe jajat akani Tojo ban changu lagi kha Tojo ban changu lagi kha Unisiyati milati hisi duma emeju Unisiyati milati hisi duma emeju Aku sina lowanala jila changu manedu Ojo ban changu lagi kha Ojo ban changu lagi kha Aku sina jangka moku chakalai gunawana Aku sina jangka moku chakalai gunawana Mone lune nyakal sosa chanta jaka jikhana Tojo ban changu lagi kha Tojo ban changu lagi kha Jita cha thathe yo sa chimkha che thake hai Jita cha thathe yo sa chimkha che thake hai Bane diai thanyo ne chona chanda shincha chaka hai Ojo ban changu lagi kha Ojo ban changu lagi kha Jigu malla sargatai janga moti pulkala Jigu malla sargatai janga moti pulkala Chule chule chula sila chuchu mane koi kala Tojo ban changu lagi kha Tojo ban changu lagi kha Jata jona kyo mane no sai ta guble tai gujui
जाता जोना क्यों वो निनु साइट दुबले दैगो जुई यो त्यो जी जुई ढुङ्कल भन्ने स्वा होला जी जो भन्छङ्गो लागि जो भन्छङ्गो लागि Hale powder mika aja tayati none janti tai chala soya chasati jo vanchanggo lagi kha jo vanchanggo lagi kha ठुन्हे पुसुङ्गु मेरुङ्गा हाकनस्का ज्याजो उडास निनादिया चोपी सकल भाजु मेजुपिन्त जी ज्याजो न्याकामी सुम्या स्थापित पाखे दुनुग्लनिसे हना बनाना पल लस्कुस्ते छना जना जिगुठो ज्याजो उडास न्याब्लेम बुधबार ठोहे युट्युब च्यानल अपलोड जुइ गुजुनी जिगुठो अफिसियल युट्युब च्यानल लाइक शेयर व सब्सक्राइब प्याना दिता इना प्याना छोना अते हे थोहे लिंक जिगु फेसबुक पेज न शेयर जुइगु जुनी जिगु ऑफिशियल फेसबुक पेज न लाइक को शेयर याना दिता इना प्यासे थौया दक्लेन हापांगु बचा हाकगु दिपा पाखेउने दिपा रुंका थौया मेगु वोत नेने नेपालले फेसन डिजाइनिङ कोर्स पेदया ब्याचलर डिग्री तक आखबोना डिग्री हासिल या त पिद अनुभव दुगु नेपालदेया छगुहेजक नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजी या त लुमंका दिछ संपर्क यानी शोभा तुलाधर एवं नमुना परिवार फोन ल्या 437 7201 437 7201 थगु जलसे किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुथ 7 बजे निसे 9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था न दो कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजेश भक्त श्रेष्ठ ग्रांडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. जसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार निनसिया पेतत्या इनिसे खुतत्या इतक प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल प्रधान विषय ग्रांडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. गनौचित न्यापया समस्याला मडुला नेनेगु क्षमता मोज्या चोंगु खला यदि खसा थौ हे जाँच दिस न्यापया लुया लक्षण त न्यापन मो टाइगु न्याप हालिगु न्यापन पिपोइगु नवइगु न्याप सेगु इकुसे सुनिगु न्याप कप लुया वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर झिकेटु निशुल्क परामर्श नीति हरेक बिहीबार निनसिया पेटा इले ग्रांडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. ठोची चाहको गुडी पारुङ्गा हाकनस्का ज्याजो उडास नेनादिया चोपी सकल भाजु मेजु पिन्त ज्याजोले लस्कु स्यासे आधासाची ज्याजो या दक्लेन हापांगु बो पाखे वने थौया दक्लेन हापांगु बो ख उडा बित्ति व्यवहार
चासची सहकर्मी मेजु प्रेम हिराटोला दर्जु पाखे थौया उडा बित्ती व्यवहार नेने सक्सिता जजल्पा उडा विधि व्यवहार अन्तर्गत ठाउँ असम बाजा खलया पत्रिका नेपाल सम्बत झिन्छ सव पि मि पेड गुणा विक्रम सम्बत 2057 साल स पिडङ्गु पत्रिका पिडङ्गु मेजु प्रेम हिरा तुलाधरिया हलिमली बोजा सम्बन्धी चोसो छुस्याया क्यानभासे बोबय पेन्टिङ ढैगु चोसो न्यवेटेना ये यल खोप सोनी गया बहा बही पट्टी व ठा ठासे सिया टगु कनी मुस्या छुस्या आदि नाप मेमेगु बोब सिया ड्य न्यने थिथि आकार बा चित्र ठे चेगु बा बालुइका वेगु याटे हलिमली वेगु टका ढ्यागु यानवै चंगुडु ठो हलिमली वेगु ज्या बहा बहिया दीपंकर बुद्ध लोकेश्वर करुणामे आदि ड्यपिन दुठा गनगन कार्तिक लक्ष्यंक अर्थात कौला गापारो निसें कछला ठो पुनि तक लच्छी तुट बनी दापा ठाई अन कार्तिक लच्छी अर्थात कौला गापारो निसें लच्छी तुट बनी कोचाका ढुङ्के खुन्न हलिमली बया लिपा वहे हलमली प्रसाद कर सक्सा इना नै ठुक्टा हलमली ढैगु कनी छुस्या मुस्या ता आदि थिथि बोब स्या टगु याट ढाइसा ठोयट वेगु याट हलमली वेगु ढाइ ठो हलमली वेगु ढैगु छि नेवाटे छगु पुलांगु संस्कृति ख गुगु चलन ठ यको न्य निसे न्यानवै चंगु खण्डो नापा नापा ठाउँ ठे थिथि ने टोनिगु वस्तु मडुगु इले थपिन्था डुगु वस्तु कनी मुस्या छुस्या सिया हलमली वेगु वनेगु यान्टगु जुइमा नाप ठुक्टा सिया टगु बुबल कलश मण्ड व मेमेगु ठम सगु मंगल्या प्रति कठ ठिकिगु चु छि बालुइ कचोया हलिमली वेगु ढैगु छि नेवाटे ठगुहे संस्कृति ख ठगुहे कला ख नाप सिया टगु बुब ठे जागुली न ठगु नेवा कला पिज्वेकी सगुए छि ख उकी नेवाट ढैबी नापा निसे हे वस्तुइ न कलात्मकता छापी स ढैगु सिडो अले ठो हलिमली बोइबले ठोहे चोएमा ढैगु छु नियम डुगु खनमरो अट्सा अपवा ठासे कलश बालुइका कलश दुने अस्तमंगल दुठ्याका डेकी ठुगु अस्तमंगल ढैगु मंगलिया चिख ये दे यथासा ठासे ट्वा बहा गठे स्वयम्भू मञ्जुश्री सिग अस जनबा हाकुबा अस बहा आदि ठासे ड्यपिन न्यने ठो हलिमली वेगु यानवै चंगुडु ठो हलिमली वेगु निम्ति गनगन गुठिए दे का ज्या न्याका चंगुडुसा गन ट्वा बहा यापी मिले ज्या ठो ज्या न्याका चंगुडु हाना नापा गनगन कार्तिक लछि टुट बना डापाठाई अन निनी हे टुट पाट गाय सिसापुसा सा मरिचरी सा तया टुट बन्दुंगा नेगु याइसा कार्तिक लछि टुट बने व डापाठा सिधे के खुनु टुंकेगु टका टजिक उत्सव थे समापन समारोह न्याकी ठुब्ले सक्सा टकी सुस्या मुस्या तया हलिमली वेगु याइ वेगु ख ठुक्टा नापा सा कार्तिक लछि डापाठाना व टुट बनी उठा जग हलिमली वेगु खसा ठौकने सकमिला पुनि खुनु हलिमली वेमा ढका ट्वा यापी मुना हलिमली वेया ठाउ संस्कृति हना वै चंगुडु ये जकमखो जिउ सिउ कठ नेपाल पिने वना चोम्पी नेवाटे सन ठो हलमली वेगु संस्कृति हनवै चंगुडु गठे कालिम्पोंगे चना चोम्पी नेवाट सकले जाना सकिमेला पुनि खुनो अन्य धर्मोडे बिहारे दे दस हलमली वेगु यानवै चंगु खन थन न्यठने बहजो ठुक्टा नापा सा हलमली टका ढकी कनी छुस्या मुस्या तया दय न्यन तया बयटैगु खसा ठाउँकने ढकी जक मत्से बे सिपु लाया कलश मण्ड आदि बान्किया हलिमली वेगु यानवै चंगुडु उगि ठाउँकने ठासे थिथि चित्र बालुइको चोया सिया टगु बुब छुस्या मुस्या छापिया वेगु यान हगु ढैगु हलिमली वेगु या विकसित रूप ख थटिया या असंटवा असंबलो अजिमाया न्यने न कार्तिक लछि डापठाग व डकले लिपाया नि खुनु हलिमली वेगु यानवै चंगुदु ठन्न हलिमली वेबले छुस्या मुस्या कलश बालुइका
मंगल्य स्वरूप कठ उकी हे अस्त मंगल दुठ्याका बैगु ख ठो हलमली बैबले डक्ले नापा बे नापा सुकुली गाल लाया लाई ठाउँकने भेनिस्ता लाया उकी काप छबटया छोलाई अले छोया जमिने हाकुमुस्या चिकिया ट्यान कलस बाँडुके गुयाई अले मेमेगु बोब स्याटगु फुकठा सोया मिले नाटैगु ख नापसा छुस्या मुस्या जग चेगु याइगु खसा ठङ्गुने ठुकिया रूप पाना मरिचरी सिसाफुसा गुवा मसला आदि न तया बेगु यान हगुडु तर न्यनिसे अस्ने हलिमली बैबले कलश बाँडुइका डिम भाजु बाबु रत्न तुलाडर डबल डाइ खसा उकी बेगु छापिगु ज्या बाजा खल पाला पिसङ ग्वाले यान्दी वेक बाबु रत्न तुलाडर जु पिड न्यनिसे ठम ठो हलिमली कलश किया बेगु यान वै चनगु खकना दिसे वेक यान्य पटाइ द्या अन्तबीर तुलाडर चेगु यान वै चन दिगु ख लेपा वेक मटुसा निसे ठम चेगु यान वै चनगु ख न्यातना दिगु दु वेक ढापो कठ वेकल सुसा निसे ठठे हलिमल बेगु यान वगु मको नाप वेक पि मचाबले हलिमल बेगु ढका डाप ठा ढुङ्के खुन सक्सा टकी ढकी तया सुसमुसटे हइगु खसा लिपा असया गोला बाजा चिन्निखला पाला खलके बोठले ढुङ्का तिनी थटे कलश बाँडुइका हलिमली बेगु परम्परा न्याका हगु ख ढका ढैदिगु दु नाप पाला खल डे ढुङ्का पाला छम्स्या जग सोफा पेफा छो तय हाकुमुस्या टे हैसा मेप्स टे हेमा टेगु मडु छम्ने म न्यापिस श्रद्धा ते हसा भटिजा जग है ठङ्कुने थे यको टे मह ठङ्कुने झिनिखल पाला पिस जगमको असन्ट्वाले छे पस डुपी श्रद्धालु सक्सा न छुस्या मुस्या मरिचरी सफसा गुवा मसला आदि टे हेगु यान्चोङुडु पापा यासेनले थगु पाल बालकी मा ढकान ठिठी वस्तु तटे हेगु यासेनले वेगु नापसुया झझ ढाडा वै चोङुडु ढका वेक बाबुरत्न जो कन दिगुडु ठौंकने चे न्याद डुम वेक हलमली वेगुली जग दखल डुम व्यक्ति मखु थापी ल्याम ब्ले दाप ठागु मे हालेग्नो सेक कया दि टुङ्गु मख वेक नाप दाप ठागु मे हालेग सेका दिपि हेरा रत्न तुलाडर द्रव्य रत्न तुलाडर व रत्न तुलाडर पिख ठुक्ट ठम दाप ठा सेका कया निरप्य लिपा नेपाल सम्बत 1078 साले ज्ञानमान तुलाडर पिनि पाल वेक यात डक्ले बालक दाप ठाम ढगाटकमा देछना सम्मान याउख ठुब्ले मिहा पि निम व दाप थापि निमयना पेमेस तकमा बिगु ख ठया लिपन थपिस न्याब्ले दाप थाना वय चनागु खंकना दिसे ठौंकने ठा मास्ति वसा थाहे मफ्टडका तया थाइपि न मड्या वन सेना बि थापि दुसा सेका व बि मडो तर ठौने निसे ठो दाप थागु व मेहालिगु सेनेगु सुरियागु दुडकान थैदिला नाप वेक बाबुरत्न तुलाडर जुपिन्त दाप थागु व मेहालेगु सेना दिम गुरु छ्वाबाया करुणामय तुलाडर ख आवेक मड्या वन जिमसन ठा मफे वन ठौंकने थाइपिए मड्या असम बाया तीर्थ नारायण व ढाक बाया नाति धैपि जापु दाजुपि निम्सा बाजन थाना ग्वालियन वै चंगुडु धैगु खन वेक लहे कना दिला कार्तिक दाप थाबले चार्ली वो ग्वारा निता च्यागुनी हे ताले ठ्यागु यानु वे चंगु दुसा गोला बाजा व दापा पटिचा बोल पागु खकना दिसे ठिठी रुडिया मेन दापा ठ्यागु या नाप आर्टी याइब्ले न अन्नपूर्ण कर्णा मे पञ्चबुद्ध कृष्ण नारायण दया मे बाजा थाइ ढकान धया दिगुडु ठुक्टा गोला बाजा सोया दापा ठ्यागु थाकुगु मेन हाले थाकुगुली व मनुटे बेफुर्सद यानान ठोडा पठागु व बे हालेगु टोटा वनचंगु ख तर झिगु पुलांगु नेवा संस्कृति व संगीत या संरक्षण या नीति झिस बाजा ठागु मे हाले सेकि मागुडु उकि बोल अप को बनेट न्यनेट व सेकेट दापै सफु व क्यासेट न पिका माउ खण्डु दापा ठागु दिना वन धासा ढुङ्के खुनु वे मागो हलिमली न मबेफु ठुक्ट हलिमल बेगुठे जागो छिगो कलात्मक संस्कृति न नना वनीगु आपल सम्भव दो उकि ठुकिया त मध्यको न्याका यङ्केउ निन्ति मागो पला लोनेगु जा हठा जुइ टुङ्कल
सुभे यकुएको सुब्यादेशना जना सहकर्मी मेजु प्रेम हिराटुला दर्जुया त वेकनाची सकसित उडा विधि व्यवहारियो बारे कना दिल अथयाना छिकपिन्तन छुना विधि व्यवहारियो बारे कने मन्दुसा चित सुच बियादित इना प्यासे आ धासा हाकनसक बचा हाकको दिपा पाखेउने दिपा रुङ्गा थौया उडा बुख नेने नेपालले फेसन डिजाइनिङ कोर्स पेदया ब्याचलर डिग्री तक आखबोना डिग्री हासिल या त पिद अनुभव दुगु नेपादेया छगुहेजक नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजी या त लुमङ्का दिछ सम्पर्क ज्ञानी शोभा तुलाधर एवं नमुना परिवार फोन ल्या 4377201 4377201 उफ थस्या उस्या बर्गा वेला टाइगो थटे याना तो नाम जिल चासा छक फुल बडी चेकअप या वनेनु गले क्यों नि उडका ठिकै रगा बस्योला मको टाया जमले डुगु सुविधा सम्पन्न गु ग्रान्डी सिटी हस्पिटल डंक बालाक फुल बडी चेकअप याना चंगुदु हजुर शनिबार या विशेष पैकेज 5560 वंगु बेसिक पैकेज आ 2500 जका नप 13440 वंगु बोन मिनरल सिटी स्क्यान नप डुगु स्पेशल पैकेज आ 5000 जका मौका या फाइदा का एडिसन फुल बडी चेकअप थथे याना दिशा ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ काठमाडौँ टेलिफोन नम्बर 416350 416370 थगुन्नुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगया नीति ठोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल ब्लड शुगर नुगया गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निनसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रान्डी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नंबर 416350 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. ठुच्ची चाहाको गुडिपारुङ्गा हाकनसुक ज्याजो उड्यासने नादियाजो पि सकल भाजु मेजु पिन्त ज्याजोले लस्कुस्यासे आ धासाची ज्याजो या मेगु बो पाखेवने थौया मेगु बो ख उड्या बुख यु बारे थागु खसा उड्या बुख दैगु उड्या त दुने जुया चंगु गतिविधि बारे सकसित थागु ख उड्या त दुने न विभिन्न पुचले छुछु ज्याख त जुया चंगु दु अले वो पुच त गथेन निहने वना चंगु दु धका जी उड्या बुख पाखे सकसित कनेगु ख जी सहकर्मी मेजु प्रेम हिराटुला दर्जु पाखे थौया उड्या बुख नेने सक्सित जजलपा आन्यन दिस उड्या समाज विशेष इनाबो उड्या बुख सामाजिक विधि व्यवहार सुधार याना सामाजिक आर्थिक सुधार याना यंकी मागु खयट सक्सिन ठिका ठुक्ता छला यंकिट उड्या समाज इनाब बहुमचा हेट गए छे बले वो उड्या समाज धारणा कठ अपोलो नि पाकिस्ती बड़े याना मटे बहुमचा डुका ढुंका गए साके बले वो जिला जन डुचा के बले छु कठ या देवा बुके खाडा सामान उपहार मबी बहुमचा काट लसो वन बले जीव उड्या संस्कृति कठ डुचा के बले दिनससले नाप्लक दोहा वनिगु चलन जोगली विवाह येम मिज लसो वनिगु चलन मया म्याम चाहिट ख्वासो वनबले नि पाकिस्ती अपो बडे याना मटे बहुमचा लिरारु वनि बले छेजा पिवो पाजु खल पिन्सा जका उपहार बिगु या गुरुजु पिसा ठौकने म्याम चपिक बिबले मा बौया लाटे म्याम चाहिँ लाटया करवा लढा हाका कन्यादान ढका पाठ बना याकिगु यान वइ चंगुदो ठो उडा टेगु चलन मखो उडा टेगु चलन टेगु म्यामचा पिडबी न्य माजु ज्या वमसा म्यामचा ठने डुंगा म्यामचा ठमाया लाटे ग्वे बिका गुर्जु पाट बना लागवे बिकु ख
ठुक्टा लढा हाका कन्यादान मयसे ठगवे नापा निसेया संस्कृति कठया माइत लागवे कायकेगो चलन या ठुक्टा उडा समाज न्याक वैचंगु विधि व्यवहार यात सक्सन नाला उडा समाज यात ग्वाली यान्दी दैगु दुनुगलन से बल सकया आ उडा बुख श्री द्युख्य सहकारी संस्था या डमुजा श्री द्युख्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पक्ने जो या छिन्ने कोगु डमुजा नेपाल सम्बत छिन्छ सव पी खुड कसला गाट्रुडिया विक्रम सम्बत 2082 साल कार्तिक 22 गते शनिबार पक्ने जोले कोचागुडु संस्था या कार्यवाहक नाय बाजु मोटी काजी तुलाडरिया नाय सुई न्यागु उगु जाजुले लस्कुस नोचु संस्थाई दुज बाजु विजय रत्न तुलाडर ब्याडी खसा मटिव मडुम नाय बाजु प्रकाश रत्न तुलाडरिया लुमन्ती 6 मिनेट मौन धारण यागु जान जोगु ख उगु डम्बुजा संस्था या वार्षिक प्रतिवेदन छान्जे बाजु लक्ष्मी रत्न तुलादर व आर्थिक प्रतिवेदन दाभरि स्वयंभू रत्न तुलादर न्यव्याडीगु ख अथे संस्था या लेखा समिति प्रतिवेदन या लिखा समिति कजी बाजु कनक राज तुलादर पाखे न्यव्याडीगु ख उ सक्ता प्रतिवेदन या त संस्था या सकल बुटिकामी ज पिसन लापठाना अनुमोदन यान्डीगु ख टकले लिपा संस्था या कार्यवाहक नाय बाजु मोटी काजी तुलादर पाखे नापांगु बयट सुभा नोचु ब्याडीगु ख ठुगु जाजो संस्था या दुजब एवं संचालक भाजु विजय रत्न तुलादर न्याका डीगु ख ठुक्टा या न्यानचंगु जासना पुच या पा ठुक्सी कोचागुली नु जासना पुच या लेजा निन्ती लेजा कजिया रोपे चना डीम संस्था वकिल भाजु नुछेक नारायण श्रेष्ठ मिलन जुयाट जाजो ल लागु ख ठुक्टा जाजो ल लाना का ढुंगा अनलिपा न्यागु निगुगु बय जाजोले लेजा पुचाय कजी भाजु नुछे नारायण श्रेष्ठ जु नु जासना पुचाय लेजा निन्ती गठी जुल गेयाना ढैगु खकना दिसे लेजा निन्ती इल वो पिनिगु ना ढल नाप सकले निर्विरोध जोगु खकना दिगु ख जाजुले नोगु जासना पुचा पाखे बच कागु शपथ ग्रहण यागु जान न्यागु ख उघे दिने कोचागु लेजा पाखे वैगु सोडे निन्ती श्री द्युख्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड या नोगु जासना पुचा कठनाय बाजु स्वयंभू रत्न तुलादर नोको बाजु मोटी काजे तुलादर छान्जे बाजु लक्ष्मी रत्न तुलादर डाहबरी भाजु रमेश रत्न तुलादर व संचालक दुज कठ भाजु विजय रत्न तुलादर गीतम बिरसिंह तुलादर व मेजु रोहिणी तुलादर जोगु ख अथे लेखा समिति कजी भाजु कनक राज तुलादर व समिति दुजले भाजु प्रवीण मान तुलादर व दीपक रत्न तुलादर पि दुठागु ख अस्ने हलिमली बोजा वो डापा थाल डेट सठे ठुकु डेन सकेमेला पुनिया लस्ता अस्ने हलिमली बोया डापा ठागु ज्या कार्तिक 19 गते बुधबार बनी यागुडो हरेक दय कसला ठो पुनिया डी यात सकेमेला पुनिया रोपे माने न वैचंग दुसा ठुकु डी खुनु ठिठी था वो बाहा बैले हलिमली बोया पुनिया महत्व यात उजागर यागु ज्या ज्या वैचंगुडो ठुक्टा या असा बाजा गुठी पाखे अन्नपूर्ण अजमाई देग इन्हने डब्ली बी व ठिठी बु ब फलफुल मरिचरी तया सक्सिगु ग्वाले कया कलश देका हलमली बेगु ज्या न्याका हैचंगुडु ठुक्टा हलमली बेगु जोलय रुपे नाय कय वनबले कनी मुस्या छो बकुला बरा चाना केगु चाकुई सकी लै सफसा आदि तया हलमली बेगु यान वैचंगुडु असा या तुलादर पेसा ठुक्टा हलमली बेगु या त हलमंडी बेगु कठन कै वैचंगुडु ठुक्टा हलमली बेगु चले हे ठुगु डी खुनु असा अजमा दय न्यने करी नियमति चना बहनी डापा ठागु जान यागुडु ठुक्टा हलमली बेटुंगा अन उपस्थित पिन्त इना बिगुन यागुडु बौद्ध नेवा त ठागु नेवा पन्या ठा संस्कृति या त संरक्षण या न त सामूहिकता विशेष ब बिया ठुक्टा हलमली बयगु ज्या यागु ख हलमली बयगु छोले आपलम थासे बौद्ध टुट भुनेगु जान यागुडु सोनी गई ठिठी थासे हलमली बया ठाउ कलाकारिताय प्रदर्शन न यानवै चंगुडु न्यट या डब्ली न्यट तुलादर पिन्छ दाफा थाल
उडा टेसन ठिठी इले डापा थाना बाजा यात प्राथमिकता बिया वैचंगुडु ठुक्ता प्राथमिकता बिगु चले न्यत या तुलाडर पिन्सान हलमल बेगु दिने न्यत या डापा खाल थाना डापा या महत्व यात क घना वैचंगुडु न्यवा टेसन ठाउ कला यात न्याबले जीवन तयाना टेट हे ठुक्ता ठिठी ताया भूब पाखे ठिठी सम्पदाय प्रतिरूप देकेगु यान वैचंगुडु लिसे बौद्ध सम्पदा प्रति आस्था पंकेगु जान ज्या वैचंगुडु नेवा बौद्ध टेगु विशेषता न्यवेगु कथन ठुक्ता ज्या ज्या वैचंगु ख ठुगु ज्या विश्व यात हे केनि लायक न ज्या चंगुडु ठुगु ज्या पाखे नेवा त सिप्या खेले गुल्तक चुन्यापि ख डगान खण्डै चंगुडु नेवा टेसन ठागु सिप्या त जीवन त यान टेट ठिठी कठाए जाइत धार्मिक व सांस्कृतिक रूप हे हनेगु यान वैचंगु या दशी हलिमल वेगु ज्यान छटा ख हलिमल बजे यात ज्ञान व सिप्या संगम धकान कागु आधार त दैचंगुडु उकि पृथ्वीले उत्पत्ति जुकु जुगु नसा जोल पाखे हलमल बेगु ज्या ज्या चंगुडु ठुगु ज्या याना पृथ्वीले छुछु सै चंगुडु टका चिसन जानकारी का फै चंगुडु अस्ने कार्तिक 29 गते शनिबार सांस्कृतिक ज्याझो जिगु नेपाल सम्बत नुड राष्ट्रिय समारोह समिति छिन्छ व पी खोड्या गोसाले ये महानगरपालिका 27 वडा व असन सेवा समितिया सहकार्य स वैगु नेपाल सम्बत छिन्छ व पी खोड कसलागा एकादशी कार्तिक 29 गते शनिबार ये या असन ट्वाय डबली सांस्कृतिक ज्याझो येगु जुगुजु उगु जाजुले मु पाखट ख्याली जुजु मदन कृष्ण श्रेष्ठ एट बन टगु दुसा वेक या लाट सांस्कृतिक जाजो या उलिजा येगु खसी दुगुदु नो दरा समाज सांस्कृतिक उपसमिति कजी पवित्र कसाय या कठ उगु जाजो कार्तिक 29 गते शनिबार निन्से पेटा इ निसे बहनी चाटा इ तक न्यागु सी दुगुदु उगु जाजो या जले अस्ने नेवा नसा जल स्थल या व्यवस्थापन या नगो गोसा गोइगु जुगुडु सांस्कृतिक जाजो उप समिति कजी भाजो पवित्र कसाजो धैदी कठ उगु सांस्कृतिक जाजोले नाजापी कलाकारपी भीम तुलाडर विजय मानसिंह तुलाडर सतीश महर्जन निशा देसार वीर प्रसाद भन्सारी गुज्जे मालाकार रत्नशोभा महर्जन रानी शोभा महर्जन दीपा महर्जन रफेला महर्जन मथुरा महर्जन युनिसा देसार जुजुकाजी रंजित सत्यनारायण मानंदर निभा डंगोल उजन साक्य मृणल मानंदर राज सैमी सिद्धार्थ वज्राचार्य आश्रय रंजित आराध्य लक्ष्मी खड्गी लिसे ठिठी कलाकार पिन्स थपिनेगु प्रस्तुति न्यबैगु ख सिडुगुडु नेटमरो अजमाया छिन्यदया जात्रा भोटे कोचाला नेटमरो अजमाया छिन्यदया जात्रा ठिठी थासा यंका केने मागु प्रचलन कठ ठुगुडे वंगु कार्तिक 21 गते शुक्रबार व 22 गते शनिबार भोटे लुइके उजा यागुडो जात्रा व्यवस्थापन समिति भोटे तजिक नेट अजमाया गन देगन पिन्ट लस्कुस यागु ख भोटे दे प्याख हुइकु गो सोएगु श्वेत डोलन्डो स्थानीय बासी पिन्स बोटिकया स्वेगु ज्या यागुडो ठुगु नेट मलो अजमाया छिन्यदया प्याख लुइकेगु छोले नेट ट्वाया महर्जन समुदाय लिसे नेट या तुलाडर पिन्स ठाठागु जिम्मेवारी कठ आफ्नो ज्या याना जिम्मेवारी पुवंका जान पुवंकेगु जान यागुडो भोटया लाकु डबली नेट अजमाई ज्या प्याख वंगु शुक्रबार निसे शनिबार शनि र तक लुइको ख छिन्न देव प्याख लुइके जात्रा खोपे व लुइके परम्परा डु ख जात्रा व्यवस्थापन धागुडो तर खोपे नवदुर्गा देव पूजा डुग्नी ठोपाले लुइके ज्याजो स्थगित जुगु जानकारी बिउगुडो नेवा समकिपा इन्दिरा थिमे मैंचा केनेजा श्री दीर्घ गुठिया जस्न पुचाय गोसाले नेपाल सम्बत छिन्छ व पी खुड कसला गाड ट्रुटिया 2082 साल कार्तिक 22 गते शनिबार खुन निनिस्या छटा ताइले सिटिसी मल आर्मी हेडक्वार्टर न्यने चंगु सिनेमा हले इन्दिरा थिमे मैंचा
श्री देउख्या गुठी या निम्ति विशेष सोय रूपे केनेगु ज्याजो गुडो नेपाल भाषा व नेवा संस्कृति यात ग्वाली यात ठुगु नेवा मौलिकता जागु संकिपा केनेगु ज्याजो गुख नेवा संकिपा एन्जेरा थिमे मैजा थिथि हले केनेगु ज्या जेवै चंगु दुसा ठुगु संकिपा यात कया सोकुम पिसा बालागु संकिपा बने जुल ढका टक्क ठागु ज्या यान है चंगु दो नेवा समाजे आपल अंधविश्वास या खण्डै चंगु व उक्त या अंधविश्वास याना मिसापिन्द आपल जखे पंग ज्यावै चंगु परिवेश यात कगना ठुगु संकिपा डेकेगु ज्याजोगु ख नेवा समाजे दै चंगु थिति अंधविश्वास त मध्ये पर मिसापिसम प्याखजको हुला चोनिमा बाजा था मजु नासा दे थि मजु दैगु सोचे हा नाप कोठ्यंक कै चंगु ख ठुगु संकिपा ठुक्टा या अंधविश्वास या परंपरा विरुद्ध मिसापिस लोंगो संकिपा ख खोपया तस पाले भूम व हाल खोप नगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी इन्दिरा लाछी मसुया जीवने आधारित ज्या ठुगु संकिपा डेको ख ठुगु संकिपा इन्दिरा लाछी मसुया भूमिका कलाकार रोजिना सुवाल वे कया भाट किशोर ढुकुछुया भूमिका रूपेन श्रेष्ठ वे कया अबजु पंच लाछी मसुया भूमिका राजा राम भाम मा कृष्णमाया लाछी मसुया भूमिका नगिना जोशी गुरुपिनीगु भूमिका देवचन्द्र बजाचार्य व लक्ष्मी कुमार महर्जन ससा अव्य भूमिका मदन कृष्ण श्रेष्ठ ससा माया भूमिका विजय लक्ष्मी मानन्द जुपी दैजोंगुडो लाछी मसु थ छिन्छट डुब्ले नेवा समुदाय या मौलिक बाजा रूपे कैटागु ढिमे बाजा ठ्यागु सुरुवात यागु ख संकिपाया निर्देशक सुरेन्द्र तुलाधर संगीतकार नील साके संगीत संयोजन फिरोज बज्राचार्य कोरियोग्राफर रोहिया बज्राचार्य व छायांकन मुकेश हुमा गाई ख संकिपाया निर्माण संस्था बीके फिल्म्स खसा मुख्य निर्माता गोपाल कृष्ण महर्जन व सह निर्माता सुरेन्द्र श्रेष्ठ गोपाल कृष्ण बज्राचार्य गोपाल काजी कायस्थ गोपाल कृष्ण खसा मुख्य निर्माता गोपाल कृष्ण महर्जन सह निर्माता सुरेन्द्र साके गोपाल काजी कायस्थ व गोविन्द महर्जन ज्या दिगु ख ठुगु तस्का बालागु संकिपा समाजे मिसापिनीगु भूमिका साहस व युपा या चिया रोपे अर्थपूर्ण जुइगु सोकु मिपिन्छ ट्याको गुडो ठु संकिपा विश्वज्योति हल व कीर्तिपुर सिनेप्लेक्स कार्तिक 15 गते केना ज्या जुगु खसा ठुकिया नाप कार्तिक 22 गते यया सिटिसी मल व बनेपा बामेले न निने केन्जा जुगु ख ठुगु संकिपा सक्ता पछ्याट स्वेबले ठुगु संकिपा छौ ऐतिहासिक उपलब्धि रूपे कयाउन फैगुन वाचाकेगु यागुडु ठुगु संकिपा निगौ न्यागु मिनेटिया दुसा ठुकी प्रेम दुख निलासु खोबी संवेदना न क घण्टागु सोकुम पिसं खंको गुडु ठुगु संकिपा सोकुम पिन्त सुरु निसे अन्त्य तक आकर्षित यान्टा गुडु ठुगु संकिपा लेखक व निर्देशक श्री सुरेन्द्र तुलाधरिया उत्कृष्ट योगदान दुगु खण्डु खोपय साधारण युवतीय जीवनी बाखने आधारित ज्या डेगु ठुकी संगीत व नृत्य संस्कृति या संरक्षण व नु पुस्ता या त प्रेरित यागु सन्देश ब्याटाउ खण्डु ठुगु संकिपा केनाटगु पारिवारिक भावना व परम्परा प्रति माया ममता व सम्मान तस्कहे रेस पर्सिजु खण्डु ठुगु संकिपा नेपाय मसिका केन्द्र न ताला गुडु खण्डु नाप छगु उत्कृष्ट कृति तक जुवंगुली ठुगु संकिपा नेपाय सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व यासे अन्तर्राष्ट्रिय संकिपा महोत्सव तक ठेंगे फैगु आशाका फैगु खण्डु ताम्राकार समाज भिन्तुना कालबिल ज्याजो
ताम्राकार समाज यले गोसाले नूड नेपाल सम्बर छिन्छ सहो पी खुडे लस्ता पिन्तुना कालबिल व कौला ज्याजो कसला घाट रोटिया कार्तिक 22 गते शनिबार ज्याब्ले ख यले जुगुडु कलाकार पिन्छ सांस्कृतिक ज्याजो व चचा प्याख न न्यबोगु उ ज्याजोले भाइलिन थाना सक्स्त न्यङ्ग्यु जान जोगु ख ठिठी बक्टा पिस नोडया पिन्तुना बिगु जान यागु खसा ठुक्ट पिन्तुना बिगु छोले यल महानगरपालिका या उपमेयर मञ्जले साके यहाँ नोड समारोह समिति छिन्छ सव पी खुडैया नाय प्रेम हिरा तुलाधर आदि पिन्छ नोडे पिन्तुना बिया दिगु ख ठिठी ख विशिष्ट व्यक्तित्व पिनिगु बोटी डुगु ठुगु ज्याजोले थाउ ठबे सद्भाव फंका आत्मीयता बोलङ्गेगु जान यागुडु गुहेश्वरी ड या तजिगु जात्रा नेपाली धार्मिक खेले विशेष कठय जात्राय ज्याजो त न्याका धार्मिक खेट चकेङ्गु ज्यायाना वैचंगुडु ठुक्टय धार्मिक ख चकेङ्गु चले पशुपति लागया गुहेश्वरी ड अर्थात् नैरातमा देवी यातन यही हनुमान ढोका लाकुली बिजाका भक्तजन पिण्ड दर्शन पूजन याकेगु जान यान वैचंगुडु गुहेश्वरी निसे जात्रा एना यही लाकुली तकठ्यांगा सर्वसाधारण यात दर्शन याकेगु ज्या यान वैचंगुडु यही लाकुली ठेन्डुंगा गुहेश्वरी ढ यात जगतनाथ देग या फलेटया भक्तजन पिण्ड दर्शन याकेगु ज्या यान वैचंगुडु ठुक्ट या दर्शन याके निति हरेक डया कछलागा एकादशी दिने ठुगु थासे विराजमान याका दर्शन याके प्रचलन दैचंगुडु गुहेश्वरी द ठुगु थासे विराजमान याके गुदि अर्थात् कछलागा एकादशी दिने सुठे चसान्त टय डापा खला पिन्सा डापा ठागु जान यागु परम्परा कठ थासे ठागु यानवै चंगुडु गुहेश्वरी द अर्थात् नैरातमा देविया जात्रा चले यहाँ हनुमान ढोका लाको लागया तलेजु भवानी यात गुहेश्वरी जात्रा निम्ति बिजाकेगु यानवै चंगुडु डेट कसलागा नवमी निसे पशुपति लागे गुहेश्वरी दय जात्रा जुगु परम्परा दै चंगुडु ठुक्ट जात्रा याना तजिक कोचाकेगु ज्यान यानवै चंगुडु गुहेश्वरी देवी यात तटा व तलेजु भवानी यात केही रूपे पूजा यागो चलन समाज दैचंगुडु तलेजु भवानी यात गुहेश्वरी बिजाके टुङ्का उखुनु हे बहनी तान्त्रिक व गुप्त पूजा न यागु या मागु परम्परा कठ यागु ज्या यानवै चंगुडु यक्वेको सुबादे छनाचना सहकर्मी मेजु प्रेम हिराटोला दर्जुया त वेकन जि सकसित थौया उडा बुख कना दिल नाप उडा बुख पुचायातन सुबादे छनाचना वेकपिन्छ थुवायगु बुख मुना ग्वालियाना दिगुली अथे हे थो बुख चया ग्वालियाना दिम भाजु सुगत रत्न सिन्दुर कार्जुयातन यक्वेको सुबादे छनाचना नाप छिकपिन्तन यक्वेको सुबादु जिगुथो ज्याजो उडास नेना दिगुली अथे हे छिकपिन्त जिगु ज्याजो गथे ताल नाप सल्लाह सुझाव छुबी मन्दुसा क्वे कमेन्ट बक्स कमेन्ट याना दी त या जी त डाइरेक्ट मैसेज याना दी त इना प्यासे जिगुठो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज लाइक शेयर व सब्सक्राइब याना दिल धका भलसा का से जी थाउया जाजन ह्याकामी सुम्या स्थापित ठुन हेपुसंगु बालागु लोक हागु मेन्यंका थाउया तबा सुबा जीवने गु